بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركات رمضان ما هو رود بريا قرآن جه ورم مهم إكما كي فطر زكاة دكون فطر زكاة كي أي رودين هو أرومن كوربه كودي كودي كان فافتا كنا هذه أي مسكينون نتفقيرون كان ده بيتشي كتوغا hitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kuraba fakam e rodaveriya tahir koddeech ehima fitru zakka agonmen dakkam mejeheni eid namadu purin dakka khalas koran jeeche enu kofikamuga waninam kihinetto kanta qurani ala ero agonmen bayenge fitru zakate gotuga belidanato eid namada fahuga fitru zakat dakka fe miha kibain fitru zakat dekkikamuga nuwan e kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami ibn Umar hadis ga swafaden gani bekal namur kurevi mi fitu nama diumo kurim fitru zakat dekkuma em ege fahun dakka fe kamuga wani no ilmeri vidal wani ei wani sadagata kate agon mengene sadagata kiwes ege zatuga fagirunna e foru kod deven emme ekamuge emme ahulwerin ekan kod deven ehwima namwe senege agon men mi ene bajeh koma mihakos kuran jehe ene yagin kuran jehe kameti mannage faraatun no timanna dakkanje fitru zakat idu namaz ukune dakka khalas kure paveto agongo duaa ki Allah subhanahu wa taala agon men emmen naki parakat ramadan moge dharma ya sawab libi agon men naki Allah dinu fardu kan tarakat ro abe ko lebun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.